Denge gel, denge Kurdistaniye. Jinavendan uçayan radyo denge gelden baş godarın heja irudu düğeni Haziran 2025 düşemli Brüksel'e saat 12 Ahmet Şaz'de emen uçayan dınavar ucede peşkeş biken dem azadiye reberapoya. Pakete daraze ya dehemin sibete nırxandın pakete daraze ya dehemin ku bi imza AKP peşkeşi meclis hatiye kirin u MHP'ci pişkiri da ve sibelli civata gişya meclise benirxandın. Dehevditinin komisyonu da partiyenin muhalefete narazı bu nişandan paket suhu yeke gulane peşkeşi komisyonu adalet ya meclis hatiye kirin. Dem partiye balkışandı bu ser bendavariyen civake u xweste bu de pakete de cibi gire. AKP u MHP ligel itiraz anji cihne da خوازن دم پارتی و پارتی مخالفتی Mustafa Yaşodun gut ve devlet brengeke ciddi nezi pevajuye bibe ugavan baveje endamın bilsa cuvanan ya DPP Mustafa Yaşodun derbare pevajuye açtı ucvaka demokratik de jane ferakı ve gut banga kusero kapu bir yara PKK peşili siyasete demokratik yani Türkiye vekir cuvan brengeki geleke kurt xwedili ve pevajuye derketin u eve erkuber prsiyariye xwe bicih binin Mustafa Yaşodun des şankir ku gele kurt 5 salın bi peşenkya PKK teko Şine dekenu bune sedama guhertinen ciddi seru kapojin nakşereya van guhertinan hina da sala 2012 de xeskir juan jve roje hatta iru biber persiyari tevdigerin iruji hevdiden ku bu kampanyanın juda pevajel navacvake belaviken Mustafa Yaşodun heri David Beje dve desteğin gele dve deskeftiyen gele kurt misoger biben hem be destura bingeyin hem jibi peymanan dve mafe kurdan kanuni bibe deheman demede dve mafe perverde ya zaman daik ebeyin askerin dve daviyle kiryarın antidemokratik yeni veke tayin kirna kayyuman be davi be dağxazem bingeyin yen tekoşuna 5 sali yen gele kurtene dve yekser bersiv jivan dağxazan rebedayin dve devlet u desilatari ciddi neziki pevajı bibe jubu pevajı ser bikeve dve demeldes reberapo azad bibe. Konseya Kurta Demokratik Asiyüs rehe demin kongreya xoya asaylı darxız kongreli salonekeli bajare girinsen igredayı kantona sulutur hatlı darxızsın. Jixeyni meclisu kominen giredayı cedekese sedan Kurdistani dostenvan tevli kongreye bun. Hevseruka kongreye civaken Demokratika Kurdistaniyenle Avrupa'ya kecedeke Zübeyde Zümrüt ahıvi gud reberapo banga ayştı ucivaka demokratik girdi ve devlet artık jibu peşeroje pevajuye gaven şember baveje. Le reberapo hina dişert u mercen girande tecitgiri de mevven nezikatiye kabul nekiru eme kabul nekin azadiya reberapo esase u daxwazamaya bingehine de kongrede sekretere giştiye partiye basta Asiyüsreye Fransiski Sitier axaftin ekir u gut konfederalizma demokratik nedici krizan çareseriyen şember peşkeştike medit ku ev paradigmalı rojava çava jiyani buye yani ev paradigma ne hayale şaredar solut hu Stefan Ingolji peamek ji kongre raşan u pişkiriya xwe diyar kir de kongrede divana serukatiya cedekesi hatıra kirin u du hevseruk dinavde lijne hevserukatiya ya neh kesi hatiya vakirin ji bu hevserukatiya cedekesi ji Dilan Çetinkaya u Cemal Özdemir hate helbijartın. Peviste baregehin leşkeriyen Türkiye u Irak u hereme bengirtin rojnamavan Hasan Nebi derbare hebuna baregehin leşkeriyen Türkiye'nin navaxaka Irak u herema Kurdistan'e ucubu derxısna van jajasani ferakvi Hasan Nebi gud dve deslatari Irak'ı biriya peyvendiyen xoyen gel Türkiye hevul bide baregehin leşkeriyen Türkiye navaxaka Irak'ı bigire hebuna baregehin Türkiye tevataya dagir keriya xaka Irak'ı u xarakirna yek reziye Irak'ı peviste Irak Zürci cihe coğrafi ver bigire hezen evlehiye sinur kontrol bike nabeku hezeke biyani navaxaka Irak'ı bicih bibe u kontrol arayan u çune hatine gel
çuna hatine gel bike. Hasan Nebi heri David beje parezgahani nova devereke fre u giringe Türkiye hatta bu hereme gelek barege avakirine peyviste de silatarya bağdayı zoreli Türkiye bike da ku hezen khoy hereme vekşine eğer de silatarya bağdayı ve bike ve ser asla heremi u nav devleti Rumeta Irak'ı bilend bike. لحلبه پوگوهرتنا دیلگیرتیان دست ببکه دیگه نیسانا 2025 ده دنابرا مجلسا گیشتیه هر دو تاخان و دستلاتاریا شامه ده رکفتنه که هات امضا کردن رکفتن جه 14 خالان سرکه پکته و لگوری خالا 12 هند و هر دو علی گیرتیگه هان والا بکه و گیرتیان پو بگوهرینه Rekeftina guhertina girtiyan 28 gulane de hatbu az tenkirin çavkaniyeni meclisa gişti ragihan nukupişti dinaber aşaredariya herema bakur uşrate Suriye de silatariya Şam'e du hate imzekirin prosya ve pevguhertine ve iru disa dest bebike. Hatta şankirin ko hejmara girtiyan ji her du aliyan neziki 406 kesin. Juvan disedu nuh çervan u sivilen meclisa giştiya takin Şeyh Meksud u Eşref yene. Sedu heftu 6 kez ji endamen komen giredayı de silatariya Şam'ene. Tendürüsya Zeynep Celaliyan ne baştı be mafeveye tedaviyete astenkirin Zeynep Celaliyan ko 18 salın girtigi İran'e revşayoya tendürüsya ne baştı be leveli reveberiya girtigi destura tedaviya ve nade her vahatiye gutin ko berpirsen girtikaha yest geleki caran işkence u hakaretli Zeynep Celaliyan kirine Zeynep Celaliyan da sala 1982'dan del bajare ma ko yeserbi Parizga urmiya Ruşate Kurdistan'e jidayik buye. Di sala 2007 del Kirmanşan hatiye bin çavkirin u di 25 Şubat'e de bi töhmete hewldan alidî asayişan içtimani cezayê bi darvekirine lehate birîn. Lê dadgeha temyîsê pişre cezayê wê guherand ya bi hattayî. Liruşlatê Kurdistanê de mehekede herîkem 10 jin hatin kuştin. Rêxistina mafê mirovana Kurdistanê bi raporeke ragihand ku di gulana 2025 de li tevaya Ruşlatê Kurdistanê herîkem 10 jin hatine kuştin. Dehman raporê te têkotin ku 9 jin jî neçarî xwe kuştinê hatine kirin. Parîzvanên mafê mirovan û mafê jinan jî gotin ku sala borî li Ruşlatê Kurdistan û Îranê 158 jin hatine kuştin. Li dijî 16567 jinan jî tündiya malbatê çêbûye. Li Hewlêrê 6 karker dibin axêdeman li Hewlêrê di projeyek avê de 6 karker dibin axêdeman hat diyarkirin ku 5 karker hatine rizgarkirin. Rêveberi bajarokê Kawergoskê ya girêdayê Hewlêrê Hayat İsa ragihand ku ji 6 kesên dibin axêdeman 5 karker hatine rizgarkirin. Hayat İsa got ku ji bo rizgarkirina kesê din jî xebatên rizgarkirinê dewam dike. 5 karkerên hatine rizgarkirin rakirine nexweşxaneyê. Bandora germahiya global al ser qaşaye gelekî zêdeye. Li gorî lêkolîna hatiye kirin polîtikên avhawayê yên heyî cîhanê dixe nava rêjeya germahiyek zêde. Bi vê senaryoyê re zêdeyî ji sedî 75 kütleya qaşayê ya global wê bihele. Germahiya global da sta armanca 1.5 pileyî ya peymana Parisê de bimîne ji bi qasî nîvê kütleya giştiya Qaşa ji 54 de bêparastin. Ji nivîskarên hevpar ê lêkolînê doçent Doktor Hayt Zekolî yê ji zanîngeha Virîşiyê ya Brükselê got biryarên ku em îro didin wê aqibeta sedan saliya Qaşayê diyar bike. Nivîskar Doktor Lîlan Sukuster jî anî ziman ku Qaşa nîşaneya herî şember a guherîna avhawayê ye û got rewşeke gelekî metirsîdar heye ku ji tabloya li çiyê jî girantir e. Her wa otorîteyên avhawayê dest şandike ku ev nêzîkatiya gerdûnî dewam bike dibe ku kütleyên Qaşayê yên li cîhanê tev bihelin û beşeriyet bi qeyraneke ku neyê çareserkirin re rûbirû bimîne.
Li Nîjeryayê hejmara qurbaniyên lehiyê gihîştê 200 kesî felaketê sibeha pênşemê li Nîjerya bajarê Mokwa dest pê kir di nava 5 saatan de bû sedema lehiyê û gelek taxên bajêr di nav avê daman. Yekîniyên rewşa lezgin ya eyaleta Nîjeryayê ragihand ku herîkem 20 kes mirine û 11 kes birîndar bûne, 500 xanî xirab bûne, zêdeyî 3000 kes jî ji cîhûwarên xwe bûne. Li gel zirara giran jî her wiha dûriyên bingehîn û du pir jî hilweşiyane. Li gurî daneyên sala 2024 de Nîjerya ji ber lehiyê zêdeyî 1200 kesî jiyana xwe ji dest dan, 1.2 milyon mirov jî ji cîhûwarên xwe bûne. Belê godan ji îrojê em hatin dawiyan û çiyên xwe heta sibe bi menên xweşiyê de dem baş azad bişîn.